Pendiami ke channel Banwan Rak Kubor Baman Lagasmi. Uba Hamlet Sondoling MLA Barim ka Milim constituency yulong ba ka jingkhang ka pli uba Roni ubari MLA ka Milim constituency na kaseng kongres lada uwan man penyaso no bat ka parti NPP. Haka jengkren berkilat patai kubor menta kasngi ka Henry Tarik Nailur Arja Arpsau. Hadin ka jingwan rung ki laingut ki MLA kaseng kongres sya ka parti NPP kalawan rak shisha ya kaseng NPP ka baskham baru ka de kasin ka baningkong banyo hadu live wengut ki MLA. Api kumbulung mata nak yang jadi ke parti ini dapat yang supaya yang dikilangut ki MLA ki ban ya penyesok bagi ki parti MLA napo mauti napo insling bat nang ti napo nong stoin ti kejengwan ke jongki ban penyesok bangi sisa kelala syaunora ya yeng jongi ke NPP ke baskem bat ru ke bangla orang kali kesien ke bankang bangila banyo adu life point ki MLA bat ru bagi nilam ya ka sensar kadar hapo ke jelah ke jongi Yu ba MLA jengka Milim beri nak kaseng kongres. Tapi ya kata ngan mla ban ong ngatrai ke babata hapli no ba runi boleh untuk ban ro ngan juba mangan ta jugi te ka ban ban long. Pi long ngamla ban tip te kata marba pi ka yeng jongi NPP ka yeng ka bakulit mensiam ni bangi pediang ki bawan sangi ni peliang umri ba peliang tang jekhang ina pliru na do ko don banwan bandon ngi NPP ban netrai lang am ta kabir bayang jong ka jala jong bro we ki peliang soba ka di bawan tenre na mata jong ba runi te ngamla ban em ngam tip di ka juba ka bahati ka trai ba runi la ban juba em ka jekhang ka pli ka parti jungi ka parti ka blang rigid ngi ka parti ka ba kelut mensiam ka ba don ka mensiam kinu ni kibon bangi wan ban trei ban sakri untuk iba nang setiat ni pediang di pensiun nangi ban su tang nam ta jam doi simet dan balik kinu di kan bepersa ka jam beri persa ka setiat komita bergen em kwa laki beriu ki badan syak mesin ban trei kumbangi dan ngi pok parti MPP ban trei ta ka setiat nda ka roy ka par ka suka san ka bir ka biang ngilong welcome ndai ki beriu belong negatif badan syak parti MPP dia kata te nginem pediang dali ngamile lada long leader opposition long minister long iru ngati di relate tengilek bit khun bit mile kadang hangal kam de no ga issue no problem ngadi relate ngani khun bit